Hello friend, kurikira amakuru kuri Rwanda Hot News ujye umenya byinshi bigiye bitandukanye. Harakoze Taribo dusoza n'amakuru avugwa mu Rwanda. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahaye Dr Rutunga Vena ukekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi gufungwa iminsi 30 mu gihe agitegereje ko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi. Uyu mugabo w'imyaka 72 usanzwe afungiye muri gereza ya Nyarugenge yageze mu Rwanda avuye mu Buholandi aho yari amaze imyaka irenga 10 ndetse akaba yari n'umwarimu muri kaminuza. Ashinjwa ibyaha bitatu byose bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, agashinjwa kubikorera mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi IZAR ishami rya Rubona riri mu cyahoze ari Butare ubu ni mu karere ka Huye. Uyu mugabo yari yarakatiwe igifungo cya burundu n'inkiko gacaca nubwo yavuze ko atazizi, ariko itegeko rishya rikavuga ko abantu boherejwe kuburanira mu Rwanda bavuye mu mahanga urukiko rutesha agaciro umwanzuro w'inkiko gacaca ubundi urubanza rugasubirwamo bundi bushya. Ubwo yaherukaga mu rukiko, Dr Rutunga yemeye ko yahamagaye abajandarume baje kwica abatutsi barenga 1000 barimo abakoraga n'abari barahungiye mu kigo cya IZAR. Uyu mugabo yari afitemo ijambo rikomeye. Mbere yuko tujya ku gice cy'amateka tubagezaho buri wa kabiri, reka tubanze twerekeze muri Mozambique aho ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kurwanya imitwe y'iterabwoba muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado zifatanyije n'ingabo z'iki gihugu zubatse ikiraro gihuza umujyi wa Mochimboa da Praia na Awase. Amakuru dukesha Club of Mozambique avuga ko umuhanda uhuza umujyi wa Mochimboa da Praia na Awase wari umaze igihe kigeze ku mwaka udakoreshwa. Umuhanda uhuza iyo mijyi yombi wari umaze igihe udakoreshwa ukaba wongeye kuba nyabagendwa kuva tariki 15 Kanama nyuma y'aho ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zubatse ikiraro hejuru y'umugezi wa Kineva. Iki kiraro gifite ubushobozi bwo kunyurwaho n'imodoka itwaye ibintu bipima toni 60 kikazafasha urujya n'uruza rw'abantu ndetse kikanoroshya urugamba rukirimo kubera muri Cabo Delgado kuko imodoka zaburagaho zinyura. Ingabo z'u Rwanda zinjiye mu rugamba rwo kurwanya umutwe witwaje intwaro warigaruriwe Cabo Delgado mu ntangiriro za Nyakanga. Kugeza ubu zimaze kubohoza ibice bitandukanye by'intara birimo n'umujyi wa Mochimboa da Praia wafatwaga nk'ibirindiro bikomeye by'uyu mutwe. Dusoreze